turahera kuri step 1. Step 1 ni submit entry, ni mu gihe umuntu aba ari kwa applyinga green card. Igihe twa applyingaga mu kwa i bucket reka tuyifate nk'umugabane wa Afrika bagiye guselectinga. U Rwanda turufate nk'iyi ngiyi, tufate nk'u Burundi, dufate nka Kenya. Noneho ese interview ikorwa gute, ikorwa mu ruhe rurimi? Ni ukuvuga ko imaze gutsindira green card bakaguhira lettre ya appointment, iyo wibuka amazina wakoresheje bibakiriya. Hano urareba uhitamo umwaka wa applyinzemo, hano ukiraho first name, last name, first name, middle name itayifite uhitamo gutya. Abantu benshi nta middle name bakunda kugira. Hello my people, tubahaye ikaze muri Samtech nanone. Ibiganiro byacu nakagaruka, we banze umenye ko wakoze subscribe, share and comment, ubundi dukomeze. Kuri no munsi wakwibaza ngo muri Samtech niki tukuzaniye. Ba DV winner welcome. Abantu ba applyinze green card, tombora yanyu yageze ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu tugiye kwinjiramo. Results zaba zasohotse hanze. Ese uri ready? Uriyizeye kuzatsinda? Mu gihe cya green card rero turi kubapplyingira, twababwiye ko tuzabafasha kugeza gahunda yose irangiye. Nahandi rero ushobora gukura umuntu ushobora kugufasha akakwaplyingira akanagukurikirana kugeza ugeze muri interview. Ibintu rero tubibakorera nk'abantu babinyuzemo, tuzi ibintu byose biba bisabwa. Gutsindira green card ni kimwe, ndetse no kujibona visa nacyo ni ikindi. Gendana natwe rero tugiye kugubwira byose mu bibazo abantu bakunda kwibaza, ndetse n'ibisubizo byabyo. Muri Samtech umunsi twifuje kubivugaho neza, tukabiva umuzingo, tukabibasobanurira. Uri tayari? Gendana natwe. Ni muri urwo rwego rero twifuje kugira ibintu byinshi tubasobanurira muri rusange. Cyane cyane turahera kuri step 1. Step 1 ni submit entry, ni mu gihe umuntu aba ari kwa applyinga green card. Igihe twa applyingaga mu kwa 10. Step ya kabiri ni selection of applicant. Nizo ngingo tuvuga ingingo z'ingenzi. Selection of applicant, guselectinga abantu batsindiye green card, uburyo bikorwa. Ingingo ya gatatu turavuga if you selected, mu gihe ubaye selected, kandi confirmation confirm your selection. Gatanu ni submit immigrant visa DS 260. Ingingo ya gatandatu ni preparing interview, nibyo ngibyo turi bwibandeho, uburyo preparing your document. Karindwi ni interview. Muri rusange rero ibibazo twifuje kwibandaho ni ibibazo bigera ku bibazo birindwi. Ikibazo cya mbere kiravuga ati ese ni iki nakora kugira ngo nsindire green card? Kabiri, ese ni gute batoranya abantu 55,055 by'abantu batsindiye green card? Abo bantu batoranywa gute? Ese batoranywa nande? Ikibazo kindi turakurikizaho ni iki nakora nyuma yo kumenya ko natsindiye green card? Gatanu, ni gute nareba ko natsindiye green card? Gatandatu, ese gutsindira green card bivuze kubona visa? Karindwi, ni gute nabona confirmation mu gihe nayitaye? Umunani, ese interview ikorwa gute? Ese ikorwa mu ruhe rurimi? Umunani, ni izihe ndwara zambuza kubona visa ya green card? Muri rusange reka tubabwire DV green card yagiyeho mu mwaka wa 2003. Ubwo abantu mubari imyaka mwumva imyaka iriho. N'ikindi kibazo wenda turi bwibaze, ese ko Donald Trump bavuga ko yakuyeho green card, ese koko nibyo? Ntago ari byo. Igisubizo ntago ari byo kugeza ubu. Nta statement turabona ivuga ko Donald Trump yakuyeho green card. Icyo twabivugaho nuko green card already is systematically ifite uburyo yubakitse,
ifite abantu bayubatse. Green card rero gutsindira green card ntabwo bivuga ko umuntu watsindiye green card ntabwo ari favor Amerika ibimugiriye, ahubwo aba ayunganiye kuba yayitsindira ndetse nayo ikamwunganira. Ubwo twari duhereye ku mateka ya green card, tunasubiza n'icyo kibazo, ese green card Donald Trump yayikuyeho? Ntabwo yayikuyeho kugeza ubu ngubu. Department nta makuru iragaragaza yuko green card yahagaritswe. Ni ukuvuga ko aba DV winner buno mwaka wa 2025 bazatsinda 2025 ariko bakazagenda muri 2026 bafite amahirwe. Ikindi kibazo ni ukwibaza, ese kuki bavuga ko ari DV green card 2026 turi muri 2025? Ni ukuvuga ko aba DV winner ba 2026 batsinda muri 2025 ariko aba umwaka wabo kazarangira 2026. Ni ukuvuga ko rero impamvu bayita DV 2026 ni range cyangwa ni termination y'igihe iyo DV ibizarangirira. Ni ukuvuga ko umuntu atsinda green card uratsinda green card ejo bundi ku itariki 3 agahita yuzuza ibisabwa turi buze kubasobanurira. Nyuma y'icyo gihe kugeza guhera mu kwezi kwa 12 guhera mu kwezi kwa 10 aba DV ba 2025 promotion yabirangiye nibwo izabitangiye. Ni ukuvuga ko rero nyuma yo mu kwa 10 umuntu wa mbere azatangira kugenda mu kwa 12. Mu DV winner wa 2026 azatangira kugenda 2025 mu kwezi kwa 12 kugeza mu kuri 30 z'undi mwaka 2026 mu kwezi kwa 10 abandi ba DV winner b'uwo mwaka nabo barimo barapplying. Nuko nguko bikorwa. Ikibazo cya mbere kibaza ngo submit entry. Iyo niyo step 1 ni cyaje twatimo turapplyinga, iyo ntabwo turayitindaho. Kabiri ni selection of applicant. Ese abantu bapplyinze baselectingwa gute? Haba selection ebyiri nkuko twabibabwiye. Hari green card DV rotare ibifite amategeko amabwiriza n'amategeko iba yarashyizeho. Ni ukuvuga ko iyo turimo turapplyinga tuba twubahiriza amabwiriza baba barashyizeho. Ariyo mpamvu iyo ugize amahirwe make ntutsinde, ntago haba harimo amahirwe ndetse hakabamo nuko wowe wubahirije ibyo basabaga. Bya bindi by'amafoto mezire, bya bintu baba basaba kubahiriza akantu ku kandi, kwa kundi kutasobanya amazina, kwa kundi kutibeshya, kwa kundi gutanga amakuru ya nyayo kandi ugakomeza kuyubahiriza utayahinduyeho nkuko twabibakoreye. Ikindi aya mafoto aba yujuje mezire. Ikindi kudakora duplication cyangwa submit multiple entry, byo uhita disqualified, ntabwo ushobora kuba selected. Rero turi kuvuga ati ese selection applicant ikora gute? Baselectinga inshuro ebyiri. Baselectinga bwa mbere haza icyo bita pre-selection. Pre-selection ni selection ikorwa by continent. Tuvuge bagiye ku mugabane wa Afrika, bagiye guselectinga Afrika hari impamvu tubabwira ati abantu bapplyinze inshuro nyinshi cyane baba bafite amahirwe yo kwapplyinga yo gutsindisha abantu benshi cyane. Nk'ubu muri Afrika igihugu dufite cyageze kuri iyo ntego. Ni ukuvuga ko aba DV iyo bapplyinze muri uwo mwaka bakageza ibihumbi 10. Ni ukuvuga ko abantu babemereye ibihumbi 10, ariko ibagejeje ibihumbi 10 mu gihe cy'imyaka 5 ngo ni ibihumbi 50, icyo gihugu bahita bagicutsa muri green card. Ako gahigo igihugu cyagaciye ni Nigeria. Ntabwo ubu ngubu yemerewe kwa applying kuko uwo mubare yamaze kuwuzuza ibihumbi 50 mu myaka 5 ku butaka bwa Amerika. Ni ukuvuga ko no mu Rwanda ushobora kumva no mwaka baducukije cyangwa undi mwaka kugeza igihe ibihugu wenda turi muri the same continent byose birangiye. Ni ukuvuga ko rero niba u Rwanda rwapplyinze, Amerika nuza, Burundi bukapplyinga, Kongo ikapplyinga, Kenya ikapplyinga, Tanzania ikapplyinga, ariko maximum y'abantu bapplyinze cyane muri Afrika akaba ari u Rwanda. Ni ukuvuga ko no gutsinda na selection tuzaza ari twebwe benshi. Muzi kuntu baselectinga pre-selection uburyo ikorwa tugiye kubibereka twifashishije urugero rwa bucket tugiye kubereka hano kuntu ikorwa selection by continent. Tuvuge
iyi ni bucket tujye kubereka ku selection by continent. Iyi bucket reka tuyifate nk'umugabane wa Afurika bagiye guselectinga. U Rwanda turufate nk'iyi ngiyi. Iyi tufate nk'u Burundi, dufate nka Kenya. Noneho utu ndi gushyiramo ni ibihugu, ariko reka tubiconsidering nk'utu dance cyangwa utu dance turi abana bakina badunda. Ni ukuvuga ko nidufata utu dance tukadushyiramo ari twinshi cyane nk'igihugu cy'u Rwanda, ngo ni applicant bari kwinjira muri system, ni akadenesi wenda akakumweru nikagira ubwiganze bwinshi cyane bazashakinga. Ahangaha nta santima, nta marangamutima akorwa, barashakinga, bagashakinga, barangiza imibare ije ifite ubwiganze bwinshi, niyo niko abantu baba batsinze benshi. Iyo niyo selection by random. Naho pre-selection yo kunikorwa ni selection by based terms and condition baba bashyize ibagende ku mategeko n'amabwiriza baba bwa mbere, niyo babanza kuguselectinga, baraselectinga bakagenda ku mategeko n'amabwiriza baba barubahirije. Ni ukuvuga ko iyo bamaze kuguselectinga ubwo n'akayunguruzo ka mbere ugaciyemo ujya mu kayunguruzo ka kabiri. Ni ukuvuga ko hitamo selection ya mbere baselectinga bagendeye kuri amategeko. Uwishe ifoto, uwifotoje mu gicucu, uwifotoje yambaye nete, uwifotoje yambaye ingofero, ugutwi kutagaragaraga, aho hose niho abantu benshi bagendera muri pre-selection. None wa muntu nawe utorotse selection haba arindiriwe n'icyo bita selection by random, ariyo twebwe twita nk'amahirwe. Ni uguselectinga ugendeye ku mahirwe. Ni ukuvuga ko babaselectinze, bamaze kubaselectinga mubaye benshi, ariko muracyari benshi birenze umubare bakeneye. Kugira ngo rero babaselectinge bashyira muri system, ni imashini iselectinga random, nta santima, nta condition, ntaki, kuko ubwo abantu bagiye guselectinga yo ibishakamo uwo mubare. Selectinga random rero ifata umwe, iselectinga umwe igasimbuka igafata undi, ifata abantu bizi imibare random murabyumva. Nuko nguko baselectinga. Ni ukuvuga ko rero ku muntu wacitse pre-selection ariho abantu benshi dusigarira. Umuntu ariyo mpamvu abantu benshi ashobora kuprega nk'imyaka nk'icumi ariko utaratsindira green card. Hari n'igihe utagera muri selection random, akenshi ukunda gusigara muri pre-selection. Sinzi niba pre-selection wayumvishije. Pre-selection ni ukuguselectinga bagendeye ku ubahirije amategeko n'amabwiriza agenga DV green card applicant. Naho selection random ni uguselectinga bagendeye ku mubare baba bashaka, mu mubare w'abantu baturutse muri pre-selection, ariko ukaba mwinshi bashaka gutoranyamo babana 55 batoranya baba DV winner buri mwaka. Ni ukuvuga ngo rero iyo iyi selection ikozwe, nuko ngoko baraguselectinga, bamaze kuguselectinga ubona icyo bita confirmation, DV confirmation case number. Ubwo tugeze kuri if I selected. Iyo umaze guselectingwa rero uhabwa letter bakubwira ngo dear runaka, congratulations, you have been selected randomly in DV green card. For further processing you require to fill DS 216. No kuvuga ko rero niba ukimara kumenya ko watsindiye green card, ubwo tugeze kuri step ya gatatu, baguha confirm, kuri kane baguha confirmation, ubusabwa gukonfirminga niba wabaye DV winner. DV winner rero kugira ngo ukonfirme nuko ukimara kumenya ko watsinze, rwose iyi numero yacu muraza kuyihamagara ku bantu bazatsinda 072 318 933. Nitwa Sam, ukampamagara Sam, natsindiye green card, mukorera hehe, ndifuza ko mumfasha kuri process ikurikiyeho, aho rwose tugufasha nta kibazo. Anga kuri confirmation rero, confirmation ni unique identification baba baguhaye ikugaragaza nk'umu DV winner. Ikintu nkunda kubwira umuntu niba watsindiye green card, hari ama confirmation y'abantu, ama case number atajya kunda kugerwaho. Ni ukuvuga ko mutsinda green card muri benshi, ariko abantu bose batsindiye green card siko bagenda, kuko hari n'imibare myinshi ba selectinga bagasigaza kugira ngo izakavaringa ibyuho byaba abantu batamenye ko batsinze, abagize ibyago bagapfa, abatakaje confirmation. Aho niyo mpamvu ba selecting umubare w'abantu benshi kugira ngo ukavaringa ibyo byuho. Ubwo nsuje cya kibazo kivuga ngo ese abantu bose batsindiye green card niko bagenda?
ntago ariko bagenda, kuko hari nabo umwaka urinda urangirira batarabona appointment muri ambasade. Ubwo rero iyo kuri gatanu dusubmitting icyo bise submission of your immigrant visa DS216. Ni ukuvuga rero iyo DS16 nshuti yanjye tubinginge rwose ntimuzakore ikosa. Niba nta makuru bino bintu bifiteho, gana abantu basanzwe babikora bagufashe kuzuza DS 260. Bitewe nk'ukuntu nje nshaka kuzabikora, abantu muzagira amahirwe mu gatsinda muzihutire kutubwira, twashaka kuzabapanga, twashaka nibura ku munsi kuntu iyi DS iba igoranye cyangwa ibikomeye. Kuri munsi ndashaka kuzajya nkorera abantu 5 bonyine, kandi ubwo iyo tugiye gukora abantu 5, amatelefone n'ibiki byose turabizinya kugira ngo umuntu abe concentré. Nta n'umuntu tuba twemereye guha appointment kuri uwo munsi keretse abo bantu 5 barangiye. Ufata abantu 5 no kuva mu gitondo saa 3 kugeza saa 11 z'umugoroba ukora abantu 5. Iyo rero hajemo famille rero ho biragorana, kuko uko mwiyongera umubare w'abantu wiyongera ni nako na case na dossier nayo yiyongera. Bisaba rero kwitondera iyi dossier, tugafata tukareba amakuru wujuje muri first entry tukanahuza n'amakuru yo muri DS, kuko ibi binyuranyije mu gihe cya interview birakugora, bagutega umutego, kandi wowe ntabwo ureba amakuru wujuje, ariko umukonsora cyangwa umuntu uri kugukoresha interview, umukonsora office we wa migration we aba ari kureba ibibazo washyizemo. Ariho abantu benshi ukunda kubona babimye visa. Ubwo ndimo ndavuga kuri submission yo migrant. Ni ukuvuga ko ibaze kohereza iyi submission ya DS bahita iyo bita Kentucky Consular Officer iguhereza notification email ikubwira ko bakiriye dossier yawe iri under processing. Ni ukuvuga ko igiye kuba under processingwa mu gihe kitarenze amezi mu gihe kingana n'amezi 6 cyangwa 9. Ariyo mpamvu ubundi green card ishobora gutwara umwaka wose ku muntu wayitsindiye ataragenda. Rero iyo bari processinga kuri gatandatu bahita baguhereza icyo twita ngo preparing your document. Nukuvuga kuri 5 bakubwira ngo preparing document, bakaguha n'icyo bita kuri 7 bagahita baguhereza iyo nakwita ngo ni lettere yo kukujya ya interview, iguhamagara kuzajya gukora interview muri ambasade. Ni ukuvuga ko rero iyo lettere niyo izaho case number, n'ubundi wari biri case number imwe already wuzuza DS, noneho ibiriho igihe n'isaha ubusabwa kuzagira muri ambasade. Hacamo ukwezi kumwe ko kwitegura. Ariyo mpamvu nk'abantu benshi batsindira green card babura ubushobozi, hari n'abantu babura ubushobozi. Ukimara kubona case number yawe nziza bahita baguhereza ukwezi ko kwitegura ukajya muri interview. Iyo umaze kujya muri interview nta kindi rero usabwa kubahiriza amategeko, ariko muri kwa kwezi baguha ukwezi ko kwitegura kujya gukoresha medical check up. Mu Rwanda ahantu bayikoresha mbere Dr. Gasabira I don't know, hagati aho ngaho niwe wayikoraga, hariya Remera niwe wayikoraga, ariko kugeza ubu ngubu byavuye mu maboko y'abadokiteri b'abaspecialiste bigenga, babishyira muri IOM, ni International Organization Immigration, ikorera hari Faisal, imbere ya Faisal rwose ntikorera Kacyiru. Ni ukuvuga ko rero ikindi busabwa gukora kwikingiza izo bita hepatite. Reka noneho ikindi ugatugufasha gutegura interview ukabasha kugenda nk'umudivi winner rwose wemye uhagaze neza. Mukanya twaje tubabwira nuko ushobora kwitwara muri interview. Samtech DV Green Card Family rero turahari kugira ngo tubafashe cyane gukemura cyangwa kubafasha ku bibazo abantu babifuza. Ikibazo cyane tugiye guheraho, ese ni iki nakora ngo tsindire Green Card? Nta kintu ushobora gukora ngo utsinde Green Card uretse kubahiriza amategeko n'amabwiriza agenga kwa applying Green Card, wirinda gukoramo amakosa. Kabiri, ese ni gute batoranya abantu 55 nabibabwiye, babateranya bakoresheje iriya selection ebyiri, pre-selection selection ya mbere based terms and condition, na pre-selection na selection randomly, bagenda baselectinga uw'amahirwe aguyeho undi
kwa kundi wenda nk'abantu bakinye ikiryabarezi ukuntu bikibikora ni ukuvuga ko selecting random ryo nikora nk'ikiryabarezi w'amahirwe aguye muri ba bantu baba batoranyije ni uko nguko amahirwe amugwaho. Ku kindi kibazo niki nakora nyuma yo kumenya ko natsindiye green card? Nyuma yo kumenya ko natsindiye green card usabwa kwegera abantu babikoramo, cyane cyane abantu bakora mu office kugira ngo bagufashe. Hari abantu rero bagoye mu mutego nk'abantu baba baraplayinze muri za gare ariko umuntu wakwaprayinga ukaba utamufite cyangwa utamubona. Nshuti yanjye biba bigoye rero iyo waprayinze umuntu wakwaprayingiye green card none waba ujya kumushaka ukamubura, bituma umuntu ugiye kukuzuriza DS hari amakuru atabasha kubona. Ariko muribuka nk'abantu natwebwe twaprayingiye twabahaga n'icyo bita application summary izagufasha no gutegura interview yawe wibuka ibibazo washyizemo, kuko iyo unyuranyije rwose ushobora kubura green card yawe kandi wari wagize amahirwe. Ikindi ukimara kumenya ko watsindiye green card wihutira kureba confirmation number, case number yawe. Case number yawe iyo nubona uri mu bihumbi 15 rwose mubwije ukuri nta uri mu bihumbi 100, ibihumbi 15, ibihumbi 500 rwose amahirwe bari makeya. Ariko iri mu bihumbi nk'ubushije 2023 nge nagize amahirwe gutsinda green card nafite ibihumbi 23, nafite DV 2023 ibihumbi 23,676 nagize amahirwe kubona interview rwose mu bantu ba mbere. Urumva rero aho ngaho ifite case number nziza ubu rwose ubu ufite amahirwe yo gutsindira green card. Case number uhitubara imibare baheraho ku mwaka uhazaza 2026 none hahita yakurikiraho imibare ikuranga. Habanza AF ubwo ni Afrika, hagakurikiraho 2025 hagakurikiraho imibare ikuranga. Nubona uri mu bihumbi 100 nshuti yanjye nta mahirwe rwose uba ufitiye gutsindira green card. Ushaka ntabwo wakwirirwa utana umwanya wawe wuzuza DS. Ikindi ni ukuvuga ngo ese gutsindira green card bivuze kubona visa? Gutsindira green card ntabwo bivuze kubona visa, kuko ushobora gutsindira green card amahirwe ifite case number nziza egari kubona visa, unafite na document zawe zimeze neza egari kubona visa. Ariko iyo document zawe zitameze neza kubona visa biba bigoranye rwose. Ikindi hano tunavuga akantu, hari abantu baprayinze bavuga ko bafite diplome ariko yatsindira green card ugasanga nta diplome afite, ugasanga bamwe bagoye mu mutego kujya mu baturanyi gushaka ka document. Ndakwinginze rwose nshuti yanjye ntuzigire ubikora, kuko ushobora kuzataha uri mu maboko atari yawe. Ikiza ahubwo nuko wagana amativeti cyangwa ukaka candidat libre mu gihe cy'umwaka n'ubundi uba utegereje green card yawe, ukaba urimo urakorera iyo candidat libre cyangwa ugakora certificate ya RTB y'amezi 6 nayo iba yemewe. Kuba ufite umwuga biba byemewe. Ikindi kibazo ni ukwibaza ati ni gute nabona confirmation mu gihe nayitaye? Iki tuzaza kugisubiraho tunabibereka theory uburyo ikorwa. Ikindi ese interview ikorwa gute, ikorwa mu ruhe rurimi? Ni ukuvuga ko imaze gutsindira green card bakaguhira letter ya appointment, ugakoresha medical check up n'inkingo, ukajya muri interview, uje urinjira akwisaba baguhaye ikintu cyiza. Nkunda kubwira umuntu gerayo hakiri kare, ubanza uruhuke, unywa amazi, nta kibazo ufite, winjire ntabwo ufite, ukora interview yawe. Ni ukuvuga ko ku idirishya rya mbere biba bimeze nk'uko muri banke biba bimeze ku magishi, abari imbere umukonsoro wowe uri inyuma, hariho utumikoro avuga ukabyumva nawe ukamusubiza, agaswitchinga microphone on ukavuga ukamureplyinga. Hari ukuntu rero iyo wumva utari ready wenda kuba wavuga mu Cyongereza ushobora gukoresha Ikinyarwanda, kuko muba mufite umwanya mutoya. Hari n'igihe iyo ufite document zawe nziza ziteguye neza udapfa kumenya ni ko washoje interview, ujya kumva bakubwira ati congratulations, welcome to America, bagahita baguha white paper. Ariko iyo ugize gutyo ukabona kuyebe igipapuro gisa gutya cy'umutuku rwose, aho ngaho ushaka wahita wikorera amaboko ukavuga ati ndapfuye. Icyagiye ubona umugabo arimo aratitira, biba bigoye rero. Ariko iyo bakubwiye ngo congratulations, welcome to America, bibara ibintu byiza cyane. Ubutsindiye green card. Ikindi usiga passport yawe,
ukazaza kwifata kuri deshe hano munsi, hano mu mujyi munsi ya Chic, kuko nta muntu ukiva muri Amerika bamuhereje visa, ahubwo uyifata kuri kuriye. Urumva gutsinda green card kunara akantu keza. Interview rero ikorwa gute? Ukuntu dushaka ko muzakora interview no kuvuga ko no gushira ubwoba. Ikindi document zawe wirinda gufata envelope ibi document ngo uyirunda aho ngaho, ahubwo urazisotinga ukamenya ngo ukuzi ucanga amakarita, kavuga ati niyihingiye gukinisha, ukaburire document bagusabye ugahita uyibahereza, pana gufata envelope ukayikubuta aho ngaho uhuzagurika kujyaho na nyine ufite igihunga. Oya, fata document tuze uzisotinge neza, muva hano twazi batondekeye. Iyo turi kubakorera sorting document for a preparing interview, turazigatunganyiriza neza rwose, tukabishyira ku murongo ku buryo ukuramo document yimuhereza uko twazibahaye. Ubundi bibasabwa ko uzitwara, byanze bikunze niko bazikwaka. Habarimo diplome, basaba diplome ya high school, kabone niba ufite PhD bagusaba high school, kuko aya mashuri wize muri Afrika yawe ntabwo baba bakeneye hanini, bagusaba high school diploma. Ariko unafite university okay, ushobora kuyerekana. Ikindi kintu bakunda gusaba ni criminal record cyangwa criminal clearance itangwa na RIB. Ubwo rero document uzisotinga neza nkuko tuba twaziguhaye. Interview rero iyo ubona ufite ubwoba cyangwa ufite igihunga, biba byiza iyo uyikoze mu Kinyarwanda, kuko haba hari umu interpreter uvuga mu Kinyarwanda akamusomera mu Cyongereza, akamubwira mu Cyongereza nakakubwira mu Kinyarwanda. Ariko iyo uri capable kuba washobora kwivugira, uramuga okay, I don't need interpreter, I'm certified to use my English. Ubwo ba wizeye mukavugana nta kibazo. Ese ko abantu benshi bavuga ngo Icyongereza cy'Abanyamerika ngo abayumva ari nk'amadebe bari guhondanya, bijye bibagora benshi nabashe kucyumva kubera accent yabo baba bakoresha. Ikindi ni izihe ndwara zambuza kubona visa ya green card? Nshuti yanjye, indwara yonyine yakubuza kubona visa ya green card ni igituntu. Naho sida, hari abibaza ngo ese sida nushaka kuba ufite sida 500 ntabwo green card bahikwima rwose, uko basanga Amerika nayo bafite benshi cyane. Rero ikintu bita igituntu, amahepatite mu byirinde rwose, mu byirinde. Hepatite rwose igukoraho, especially hepatite B. Izo ndwara nizo ndwara akenshi bakunda kurebaho kutindaho cyane. Igituntu nacyo bagitindaho cyane, ariko igituntu ntabwo baguhereza, ntabwo bakwima visa, ahubwo bagukwita pending. Iyo bagukwise pending, igituntu gishobora gukira hagati cyangwa kugusuzuma mu gihe cy'amezi 6. Ndibuka hari uwo twadukurikirana bahaye ibyumweru 8. Iyo baguhaye ibyumweru 8, green card yawe, programme ya green card, promotion ibura ukwezi kumwe cyangwa amezi 2 ngirangire, ushobora docteur kuzakonfirma ko nta gituntu ufite. Already green card yaramaze kurangira, icyo gihe ubuhiye, ubwo ugerageza amahirwe undi mwaka, ubwo kaba kakubayeho. Niyo mpamvu akenshi biba bimeze gutyo. Ikindi rero twifuza kubabwira hano, muri diversity visa program ni step zigera ku 10. Nukuvuga ko iya mbere ni iriya twababwiye ya submit entry, gatatu niyo bita selection applicant, kabiri ni selection of applicant, gatatu ni if selected, kane ni confirmation your qualification, wuzuza iriya DS, then gatanu ni submit your immigrant visa and alien registration applicant. Ubwo ni cyaje wizuza DS 260 yuzuza neza. Noneho gatandatu ni preparing supporting document, ni gutegura document zawe, ujya gushaka diplome ku bantu wenda baba barize nko mu mahanga, bashaka na zira criminal record. Ahantu hose wabaye amezi arenze 6 bawemere kuzana criminal record yaho, ku bantu cyane cyane bari mu mahanga, muri Samtech, ariko mu mwakinye green card mu mahanga. Ikindi interview hano kuri interview preparation, ubwo ni kuri 7 ni interview. Kuri 7 hano interview ushobora kuyikorera mu gihugu ushaka bite naho na DS yawe aho wayohereje. Actually by default DV green card barakebera cyasohoka Abanyarwanda, hariho Kenya Nairobi, ntago barabihindura ngo bashyireho Kigali Rwanda. Ariko iyo turi kukuzura DS duhitamo ko interview uzayikorera mu Rwanda. USA Embassy iri hari Kacyiru rwose. Ikindi
preparation interview turayibategurira, tukabategura document tukazisotinga neza uko zakabaye. Icyenda ni applicant interview, ni applicant mu gihe agiye gufesingana na interview n'umu interviewer, ibyo agomba kwitondera nibira twababwiye, kutagira igihunga, kutagenda ku masaha wakerewe gusa kugira ngo ugereyo kare ube watuje ube waruhutse. Ikindi abantu mwese mwapurayinganye visa bari muri dosiye yawe baba bagomba kuboneka, iyo habuzemo umuntu umwe babima visa rwose. Ikindi ni after interview baguhereza envelope iri sire ukagenda ifungurwa n'abo bita homeland. Iyo ugeze muri Amerika nibo baba bemerewe gufungura interview nuza envelope yawe, nkuko hano kuri after kuri preparation supporting document, nukuvuga hari ukora medical check up. Ikoze medical check up, envelope baguhaye ibimo ibisubizo byo kwa muganga, nayo ibisirinze sire ku buryo utemerewe kwipfunduraho na gatoya. Ipfundurwa na consular mu gihe cya interview, ipfunduye kaba kakubayeho rwose. Ngayo nguko rero nuko gahunda ya green card ibihagaze. Nuko green card ibihagaze nkuko twabibasobanuriye. Ku bantu baba bagize amahirwe bo gutsindira green card, process nuko nguko iba ihagaze. Twazibasobanuriye nizo stage 10 ubusabwe. Stage ya mbere reka twongere tuyibasubiremo, ni submit an entry. Kabiri ni selection applicant of applicant. Gatatu ni if selected, mu gihe umaze kumenya ko waselectinzwe. Kane confirmation confirm your qualification, no kumenya ko watsinze. Amara kumenya ko watsinze ukatugana ugazana document zawe, tukareba na case na confirmation na case number yawe ufite, tukasubmitting. Iyo tumaze kuri gatanu nibwo dukora submission of immigrant visa and alien registration applicant. Gatandatu tukora icyo bita preparing supporting document. Ubwo bite na case number yawe tushobora hari letter case igenerate iprocessing dossier yawe ikaguhereza iyo bita case number, ikaguha na letter iguhamagara kujya gukora interview. Iyo letter rero igufasha gutegura interview yawe neza, ukajya ku munsi wa interview ugakora interview. Preparation interview turayigukorera dusotinga document yawe, confirmation number, buri kimwe cyose kiba gikenewe tukakigushyira ku murongo. Noneho ku munsi wa interview baba baguhaye isaha usabwa kugera ku gihe, ukicara ugatuza, ukirinda gufata ibidokima byose ngo biterere aho ngaho, ahubwo wowe icyo ukora ugafata dokima baba bagusabye akaba arizo ugenda ubahereza. Ku 9 rero ni interview applicant. Ku 10 after interview baguhereza passport yawe irimo visa, ikabakabona envelope, ukajya muri Amerika. Ahangaha bagusaba kuba ufite uwo bita umuntu uzakwakira. Umuntu uzakwakira hano abakenewe cyane rwose, uwo bita umuhost. Umuntu bita umuhost hano aba akenewe mu gihe ugeze muri Amerika, kuko udafite umuhost ntago wanakuzuza DS. Nuko nguko gahunda ibimeze, nuko DV green card ibihagaze. Noneho reka tubereke akandi kantu tunasoza. Turimo turanasoza ikiganiro cyacu twabateguriye. Uburyo ushaka kuzacekinga niba watsindiye green card, uraza ugakanda dvprogram.state.gov. iyo link ngiyi, iyo umaze kuyikandaho bahita bakuzana hano system n'ubundi twakoresheje applyinga. Dore n'ubundi green card izasohoka. DV 2026 entrant many enter their confirmation through their link below. Nukuvuga ku itariki 3 z'ukwa gatanu nibwo registration izaba itangiye kugenda, izaba iri open kugeza mu kwa 10. Icyo gihe rero iyi application kugeza mu atiri mu September, kugeza mu kwa 9 muri 2026. Nukuvuga ko iki gihe nibwo umwaka wanyu w'abantu batsindiye green card uburangiye, kuko baba hagiye kongera gutoranya abandi ba DV winner. Ikindi rero cyagisigaye ni iki, ujya kuri muzaza hano ni mumara kwandika dvprogram
state.gov uzahita uza ahangaha kuri check status. Gucekinga ko wabaye selected ni dvprogram.state.gov. Ni iyi link ukunguka akangaka rwose ni kupestingamo, noneho uhituza kuri page. Hano ugashyiramo confirmation number yawe, hano ugashyiramo izina ryawe, hano ugashyiramo umwaka waprayinzemo, ukuzuza ni authentication yawe ugasubmitinga, bahita rwose baguhereza confirmation yawe wabuze. None iyo bahita baguhereza uhita umenya ko watsinze, ujya kubona ukabona haje message ngo message na cya kirango cya KCC ngo congratulations you have been selected. Iyo rero wibagiwe confirmation number yawe, ukanda hano kuri forget confirmation number. Iyo ukanze kuri forget confirmation number, urategereza. Ku bantu baba barayitaye, making sure ko ufite noza yawe kigaragara, email utigeze uyihindura, n'amazina ukaba wibuka amazina wakoresheje. Iyo wibuka amazina wakoresheje biba kiriya. Hano urareba uhitamo umwaka waprayinzemo, hano ukiraho first name, last name, first name, middle name itayifite uhitamo gutya. Abantu benshi nta middle name bakunda kugira. Noneho ukaza kuzuza ukwezi wavutsemo, itariki wavutsemo, noneho ugashyiramo n'umwaka, noneho ugasubmitinga ukagira. Urugero wenda reka turebe kiremo nk'umwaka, tuvuge ko natsinze 2023. Amazina Samuel Tuyishimire, tariki 20 ukwezi kwa mbere, tariki 25 umwaka 1990. Hano urugero email ni iyo ngiyo. Reka turebe ko hano ho byapfa gukora. Nubwo umwaka wararangiye, kugira ngo nibone byo byagorana, umwaka wararangiye. Ahangaha ntago ubishobora gukunda kuko umwaka already wararangiye. Uyu mwaka ndi gushyiramo already wararangiye rwose, ntabwo biba bishoboka kuba byakunda. Nuko nguko akenshi byaba bihagaze ibya DV Green Card notary nkuko twabiberetse. Nta bindi bintu rero twabivugaho. Ku muntu rero wagize amahirwe yo gutsindira Green Card, icyo twagusaba nuko ukwiye kutugana kugira ngo tugufashe kumenya process ziba zikurikiyeho kugira ngo nyuma yuko umuntu atsindiye Green Card. Turifuza kuzababwira buri kimwe cyose, guhera kuri step 1 kugeza kuri step ya nyuma ku bantu bazaba batsindiye bagize amahirwe yo gutsinda Green Card. Tubahaye ikaze rero muri Samtech. Rero ikiganiro cy'uyu munsi reka tukisoreze hano. Ibindi tuzajya tugenda tubakorera ama episode. No kuvuga ko part 2 mwandike muri comment section mutubwire ibyo mwifuza ko twazabasobanura kuri Green Card. Ciao murakoze, amahoro y'Imana bane namwe.